Dobar dan, Radovana. Evo, tu smo sa gospodinom Radovanom Vlahovićem, glavnim čovekom kada je u pitanju izdavaštvo Banatskog kulturnog centra. Upravo je završena svečana dodela nagrade Sima Cucić. Možete li da nam kažete nešto više i o nagradu i o laureatu? Ovo je prvo nagrada Sima Cucić ustanovljena 2008. godine i kroz sve ove godine Banatski kulturni centar dodeljuje nagradu. Čuli ste, bili ste u prilici da čujete ko je sve od najznačajnijih imena srpske književnosti za decu primio nagradu Sima Cucić. Inače, nagrada Sima Cucić je nagrada čistog entuzijazma, kako mene, tako moje porodice, isto tako i autora koji su tu. Daleko nam je važnije da podržimo dečju književnost, da afirmišemo i da radimo na tome da se ona razvije i da živi, nego što je ovde u pitanju neka, tako da kažemo, finansijska podrška i potreba države da nas na neki način ispravi. Inače, kad su u pitanju ovogodišnji laureati, profesor Milutin Đuričković, knjiga je zaista izuzetna, tim pre što je profesor Milutin Đuričković neko ko se bavi teorijom dečje književnosti dugi niz godina, a ko je osnovao Institut za dečju književnost i čovjek koji je kroz sve ove godine neiscrpno sarađivao ne samo sa manifestacijom Proleće Sime Cucića, nego i sa Banatskim kulturnim centrom, gde je sve ono što je vezano za književnost, za decu, bilo vezano i na neki način za našu saradnju, kako sa profesorom Tihomirom Petrovićem, tako sa profesorom Jašovićem i naravno sa Milutinom Đuričkovićem, a isto tako da se okrenemo i na damu koja je dobila nagradu za životno delo. Isto tako je bila saradnja dugogodišnja, dakle kroz sve ove godine sa Gordanom Maletić, koja je izuzetan književni kritičar književnosti za decu i neko ko je zaista pomagao nama i kako kroz zbornike koje smo radili, tako isto i kroz čitavu manifestaciju, da manifestacija dobije, ona nema materijalnu težinu, ali ima duhovnu težinu, jer ovu nagradu čine ljudi, veličinu Sime Cucića čine dobitnici njegove nagrade. Naravno, Banatski kulturni centar je prisutan na sajmu od 2008. godine. Objavili ste preko 650 naslova. Šta je ono čime ćete obrazovati čitaoce ove godine? Pa u toku ove godine izlazimo sa izabranim zenitističkim delima, to je po prvi put u istoriji izlaze izabrana zenitistička dela, dakle objavljujemo Ljubomira Micića, Branka Vepoljanskog, Boška Topkina, Ivana Grola i Marijana Mikca i ostale zenitiste. Dakle, na taj način uvodimo, ponovo vraćamo kroz novo čitanje mladih književnih kritičara, uvodimo ponovo u srpsku književnost zenitiste koji su bili sklonjeni na stranu pod uticajem naše, tako da kažemo, naših srpskih pisaca koji su se, našeg utvorištva francuskoj kulturi i književnosti iz perioda socrealizma. Dakle, zaljubljenost u marksističku ideologiju i u komunizam učinila je da Marko Ristić, Oskar Davičo, Matić, Dušan, Aca, Aleksandar Vučo i tako dalje, veliki broj srpskih pisaca koji su bili nadrealisti i koji su pokušavali da tu biljku nadrealizma presade u srpsku književnost, su sklonili na stranu Ljubomira Micića, koji je umro u staračkom domu i čije nasledstvo su raspodelile Narodna biblioteka Srbije i Narodni muzej Srbije, dakle za ostavštinu, a međutim malo ko je pomagao Ljubomiru Miciću i malo ko je njega podržavao, da bi zenitizam kao umetnički pokret postao jedan od najprepoznatljivijih i najvećih umetničkih pokreta sa ovih prostora u Evropi.
Francuska je počasni gost ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga. Vaš roman Bapa je do sada preveden na mađarski, slovački, rumunski i makedonski, a sada se nalazi i na francuskom. Da. Kako da ne, Bapa je na francuskom. Banatski kulturni centar se ove godine dolazi sa 5 autora čije dela su prevedena na francuski. Dakle, prvi je Petar Petrović Njegoš, Gorski vijenac je preveden na francuski jezik, to smo uradili mi iz Banatskog kulturnog centra. Takođe, Ponoć i druge pesme, naravno prevod je radio Boris Lazić, Ponoć i druge pesme Đura Jakšića su prevedeni na francuski takođe Boris Lazić i Vladislav Petković Dis je preveden, njegove pesme su prevedene na francuski jezik, takođe u prevodu Borisa Lazića, a Bapu je prevela Tamara Balaš i Bapa se po prvi put nalazi rame uz rame sa velikanima srpske književnosti na francuskom jeziku ovde na Beogradskom 66. Beogradskom sajmu. Čestitamo još jednom prevod vašeg romana. Pomenuli ste, evo, ovo je 66. put da se družimo na ovom mestu kada je u pitanju Beogradski sajam knjiga, međutim, postoje indicije da od sledeće godine sajam više neće biti na ovom mestu. Šta vi mislite o tome? Da li treba da se izmesti i da li treba da se izmesti iz ovog jednog, da kažemo na neki način, istorijskog mesta u pitanju negovanja knjige? Evo, ja ću biti iskren, ja sam ovo mesto zavoleo i ono je negde u nekom mom, tako da kažemo, mentalnom kodu, ali ako oni koji se bave vizijom Srbije i ako nađu načina da to mesto bude na neki način adekvatnije, ne samo za sajam knjiga, već i za druge sajmove, jer ne zaboravite da je Beograd postao tesan za onu količinu vozila koje građani posjeduju i koji dolaze u Beograd. Dakle, sajmu treba jedno mesto, jedan prostor, recimo Lajpciški sajam knjiga se nalazi negde na kraju. Znači, on nije u centru. Frankfurtski je u centru, ali su tamo je duboko u zemlji, postoje ove sale i hale, a isto tako je otišao u visinu. Dakle, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da, recimo, za razliku od drugih sajmova, recimo Ljubljanski je mali i tesan, Beogradski sajam knjiga je, može se reći, jedna od najvećih manifestacija knjige na Balkanu. On zaista to treba i da ostane. Da bi ostao, mora da ima sve pristupne saobraćajnice koje će moći da mu koriste. Znači, ovo mesto ja volim. Ja sam emotivno za njega vezan, ali mala je moja emotivna vezanost ukoliko ja ne mogu autom da se probijem do Beogradskog sajma. To jest, ukoliko svi oni koji žele da posete sajam ne mogu da dođu, da se parkiraju i da nađu parking ovde u blizini, onda nekako moja emotivnost pada. Pitam, šta će biti sa štampanom knjigom u ovim određenim digitalnim? Evo, ja ću vam reći, štampana knjiga, ja mislim da nikad neće nestati. Mislim da će u budućim vremenima ona postati kao umetnička skulptura, verovatno će se štampati u manjem broju i u manjem obimu, neće biti predmet te vrste, tako da kažem, promocije i prikazivanja kao što je sada u fizičkom obimu imamo, ali u nekim novim vremenima. Mislim da će knjige dobiti svoju novu digitalnu formu i pojavit će se neka nova digitalna trgovina sa knjigama. Mi smo, da budem iskren, među prvima počeli da objavljujemo elektronske knjige pre 15 godina. Dakle, kad je to izgledalo nemoguće, jer jednostavno nismo imali para da neke antologije finansiramo, pa smo onda našli načina da na CD-u tu formu knjige zadovoljimo kroz određeni program, a isto tako smo bili u prilici da to uradimo
takav način da knjiga bude, ali da ne bude toliko skupa. Šta biste učili mladim ljudima koji tek žele da zakorače u svet književnosti? Pa preporučio bi im da pišu, da znači pisati znači misliti, misliti znači živeti, živeti znači ostvarivati se. Dakle, savjetujem im da ne prestaju da pišu bez obzira što to nije visoko profitabilan posao, ali da jednostavno oni treba da misle, a mogu misliti samo ako to što misle i zapišu, jer tako će pratiti svoje doslednosti i nedoslednosti. Zahvaljujem na izdvojenom vremenu i na razgovoru. Hvala vama, Valentina, divni ste.